بله وقت زانین دو بیست مه انگو روژا چهارشنبه ل باجارو که زاخو لگند پرخی کوک سیرانگه کیه جالی دولت داگرکر آخوین مج و کمکجی پیک هاته دوی کمکجی ده نه همولاتی سویل که ناو ده جنو زاروک جیانا خوش دست دان جاردن 29 کس بریندار بونه گلک جوان برینداران نهاد نخوشخانه دینه روشوان گرانه ام وکه مجلسا گل وکه گلی وارگاه شهید رستم جودی سری ده سرساخی جه کسین کدوی کمکجی ده جیانا خوش دست دایی جمالبات وان ره جه گلی عراق را دخوازی جاردن هیویدارین کو دمک نیز ده کسین کو بریندار بونه بگن سلامتیا تندرستیا خواه ام وی ارشا چه بویی آجالی دولتا داگرکر یا ترک و کوکی همو جاران کمکجیه که هوانه لسر گل سویل پیک آنیه ام شرمزار دکین و رورج دکین بگمان ام وکه گل وارگه به پیکاتنا و کمکجی پر شوق نبونه ماتمایی نمانه جبر دیروکا دولتا ترک که دیروکا خوش 400 سالین کوک عنصر عثمانی عرب بناف دکن دیروکی ده لسر همو گلین روشلاتا ناوین کمکجی پیکارینه جبو براتیا گلان چه نبه جبو یکیتیا گلان لروشلاتا ناوین چه نبه دولتا ترک کو دم خود وک عثمانی جی لسر همو گلین روشلاتا ناوین قتل کرن کمکجی و داگیر کری لسر آخوان پیکانه جبو نوی یا کوروژا ایروژی دولتا ترک دیگه هم نکارین جوی خود بگرین دست لی وقت زانین بجارانه تی گوتن دولتا ترک لسر اساس داگیرکری باشور کردستان داگیر دکه لی مخابن جالی رایدارن حکومت حریمه و به تایبت پارتی دموکراتیک کردستان و دو سال داویه ده مخابن رایدارن حکومت عراق جی لهمبری وان ایرشان چاوی خواه نقاندنه و خواه کر و لال کرنه بجارانه جسینوره زاخو حتی پنجوینه به صدان کمکجی پیکاتنه هری داوی مدید در راپورین سازی ناونتوی ده راپورا سیپیتی ده جی جده 2015 و 138 کس ده انجام ایرشین هوانه این دولت ترک ده جان خوش دست دانه اف دیارده که شیمبره کو دولت ترک آرمان جاوی والاکرنا باشور کردستانه والاکرنا گندانه والاکرنا باجارانه جبو به تمامی دولت ترک و باجارا و گندان و حریما داگر بکه جبو نوی ام کارین وکری بیجین او ایرشا کوچه بویی جبر به هلوستی و بیدنگیا کو وان چند سال داویه لهمبری دولت ترک بکتیه یعنی اگر دولت عراقی حکومت عراقی رایدارین حکومت حریما کردستانی لهمبری اوقا کمکجیین چه بویی ببر با خودی هلوست به گمان و ایرو افیرشانه پیک نهاد بان به گمان و ایرو نه کسین سیویل کنتا و خود چه ببلا ببن یا گرینگ لور مروف هاتنه قتل کرن زاروکین یک سالی جن هاتنه قتل کرن زاواین 4 روزی لور هاتنه قتل کرن جبروی اف صدم خوی بنگهین جبه هلوستی و به اراده بونا حکومت عراق و حکومت حرم دیگرتن دوی ایدی هنک رایدارین شرمین این تایبت این پارتی دموکراتی کردستان در نکوین داخویانین شرمانه ندن هول ندن دولت دست دولت ترک پاکش در بخنه دو جیمدید کمکجی پیکاتیه گل کس هاتنه قدر کرن که دیاره رایدارین عراق جی همو چونه لی کلین پیکانیه لور دبین اف دولت ترک و کمکجی پیکانیه لی هنک رایدارین پارتی دموکراتی کردستان درد کبن دبین دولت ترک نه دیاره اف کمکجی که پیکانیه اف
da asta heri jor de şerbeke jibo Kurdeki ko rojane li ser destê dewleta Tirkiyeyê qetilkin ev şerbeke. Ji ber wê divê serî de gelê Kurd bi giştî li hemberî vayê êrişan bimî xwedî helwest divê gelê Iraqê bi giştî li ser piyabin weke ku niha hemû hêza xwe bixin meryetê ev dagirkeriya ku li ser Iraqê li ser başûrê Kurdistanê pêk anî ev leşkerên ev baregehên dewleta Türk hemû werin derxistin. Derveyî wê êriş hertin berdewam bikin. Hemû asmanên hewayî ê Iraqê li ser balafirên şehir û balafirên bê mirov ê dewleta Türk were girtin. Derveyî wê dewleta Türk wê êrişa berdewam bikin. Her çi qas hinek saziyê navnetewî daxuyanî dayene jî fakat ev daxuyaniyê eger nebin pratikî wê ev êrişine berdewam bikin. Ser vê esasî em weke gelê warga Şehîd Rûstem Cûdî dubare sersaxiyê ji malbatên şehîda re dixwazîn û şifaya xêrê ji birîndara re dixwazîn em dibêjin bimre dagerkerî bijî biratiya gelan. Bijî rêber apo, bijî rêber apo, bimre xiyanet, bimre xiyanet.